Senyors viatgers, estem arribant a l'estació l'Arbós. final del nostre viatge. Renfe els agraeix la consideració d'haver escollit els nostres serveis i confiem poder atendre'ls de nou. Si us plau, no oblidin el seu equipatge i objectes personals. Atenció! Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Señores viajeros, estamos llegando a la estación l'Arbós. final de nuestro viaje. Renfe les agradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden su equipaje y objetos personales. Gracias. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Ladies and gentlemen, we are reaching the station l'Arbós. End of Trip. Renfe thanks you for having chosen our service, and we are looking forward. Be careful and look at both sides before crossing. A train can be hidden behind another one.